história sirania história domin. Tambah beben história paling história nebe paling halo itane Morris sang berbunga-bunga itu adalah kisah cinta dua insan. Loron diak baita hotu ita surmal faliha haune channel lina fraita sa espera katak haus sorita bot sira kondisano bediak tanita fiar katak maromak ne grasano ne ben sala fating hamutuk hoita hotu maluk sira hotu awanoing kleurituan haula upload video konaba public speaking lilu konaba MC nomos moderador tambah hau rintis sela channel phone channel nebe mak haufonaran prezada nebe itabot sila nebe mak karik hakarakatu visita channel idani itabot sila bela loke nomos karik itabot sila nebe mak hakarakatu ronamos experiência sira nomos konaba hakarakatu hetang oração sira katoliko niang hanesang novena ka oração rumalor lorong niang itabot sila mos bela visita iha haune channel narang Credo TV. Idane makanesan informasaun ituan. Iha oportunidade ohiniang hau hakarakatu memenuhi permintaan ka, memenuhi request husi subscriber balung. Nebe makusu atu halomos insasai MC iha casamento. Neduni itabot sila nebe mak karik hakarakatu aprende kona baidene iha oportunidade ohiniang ha espera kata kita bot sila na fating tuir video dane tore mata atau none itabot sila bele hahu aprende unsas bele sai MC iha casamento diak iha hauni experiência wen hira hausai MC iha casamento ne cada tempo nebe mak wen hira hausai MC iha momento nebe mak haus makin aprende unsa atu halo cerimônia casamento ne bele lori ema atu benar-benar merasakan lorong sirana rua halo sirania promesa casamento niang simu grasa simu naroman maromak niang iha Santa Crede nia oin iha mos amos celebrante nia oin nebe mak fosah singkatak sirana rua hadomi maluduni nomos sirana rua hakarakatu moris hamutuk tomate hana sang itang na Jesus Kristo nebe de hangkatak mane ida si husik nine inang hoaman ba moris hamutuk kofeto ida nune sirana rua laosona rua mai be sai ida day nah iha ita nia igreja katoliku ita conhecedet mak emak kaben dala ida tomate lahane sang iha religião seluk nebe mak karik emak kaben tia depois bele fahemalu karik laiha oang no karik botseluk tan ou tiri tane tradição nebe mak katete quando ema rola malu mak oang laiha nia lain bele bahola fali feto seluk ou na rua bele fahemalo mas bem a religião católica lá caben dala ida tomate então ida ne bele halo ita sai MC ha cerimônia ida ne ita la bele haluha atu memetik mos ayat-ayat sira nebe mak kuliah konaba matrimônio e além de ida ne wen hira ema simu sacramento caben itamos esforço atu bela tuir misa siraniang para depois ita bela rona homilia amululik niang no ita bela halo conclusão ki kabadak para depois wen hira iha festa casamento ita bela relembra filafali ka kuliah filafali dene iha nine abertura também ita hotu atene kata kita ya timor triste itu ane dalam rumah família sirane sira nebe mak hitang convite barakliu mai iha momento nebe mak festa casamento niang mai be iha misa celebração eucaristia celebração nebe importante tebes ne família barak mak la participa misa idene tamba dalam rumah sira ho alasan oi
Nah, maybe dia kliu mag ita participa misa per depois ita bele hatene saida mag amululi kuliah no moso insan na irua ninia penghayatan momentu sira kuliah liafuang nebe hatete bamalu katak sesimu malu iha tempo diak iha tempo at respeita malu to mate Liafoni idane itamos precisa hanoin, tambah iha momentu wan hira halo festa, idane acara puncak ida, nebe mang sai importante tebe si hasira na ruania vida, wan hira sira continua sirania umakain hamutuk. Tambah itau tu atene kata, baalin sira nebe makari sidau kaben, hau hanoin tabo sira sidau sente, ami sira nebe mahari umakain ona, ami hatene. Wahira ita namora bototu furak-furak deh bototu dia kita komprende malu dia klos kita simo malu dia klos mas kita kondo hola malu na dalam rumah ema tu komprende malu mo susar los ide-ide ini egoistane começa mo susar mo sumai então ya momento ne bema kondo ema kaben idane oportunidade ida tu ita repete bebe kliafuang husi amululi kliafuang ne besira ne ruhate teba malu para depois kapta keras disimpan karai keda sonai hasiran ya alam bawah sadar para wan hira ya momentu nepe maksira lori sira ne bahtera rumah tangga wan hira sira teromban ambing sira belere lembra filafali buat nebe maksira kuliah iha kreda santa kreda ne futaroin nomos iha amululik ninia oin hodi hato oba maromak tambah ema mak halo perjanjian bamalu maybe perjanjian indane ikus mai maroma fobensa lihusi amululika amo celebrante então parte seluk mak MC precisa hanoin mak ita bele buka historia kikuang rumah kona ba na ruan ninia tempo namoro niang momento nebe mak sirago no namora pasti segala sesuatu ni indah então itu precisa mínimo sira conhece malu henebe sira nia pacaran paling pertama ne iha sa fulang ya sa tinang exemplo idane bele halo par depois ita MC bele hamori situação iha o momento festa casamento né how beben quando sai MC iha festa casamento how esforço para halo emahoto nebe mak mai marca presença seakan-akan sira benar-benar iha responsabilidade moral para depois ikut membahagiakan loron neba par nairuane benar-benar contenti e ita halo para iha momento neba noiva ou noivo idane sente tebes situação fong nebe maksira liu graça fong nebe maksira simo bye-bye ema hirak nebe mak kaben mak foin moris hamutuk nomos ou sira nebe mak ital hatene maybe artin sira esforzona tu sidau kela iha uma ida ka sira sidau moris hamutu kleur sira decide ona kaben uluk simu sakramento matrimonio uluk sira ne bye-bye nini acara ne pasti iha diferensia ho sira ne bema kariona uma artinya sira ne be moris hamutu kona iha ona oan depois mak halo ninia depois masira kaben no halo festa casamento ne diferente tebes maybe iha ne la significa kata katu hatete kata sira ne la diakelai hau hakar katu hatete kata diferente duni ceremonia ema hirak ne bema pas hakarak moris hamutu simutia benção matrimonialnya mak foi moris hamutuk siranya festa casamento ne bye-bye meriah liu duke sirane bemak hola malu tiona depois mak halo festa foi máximo sacramento matrimônio no mos halo festa tambah situação idane diferente tambah rasa cinta ne be maguluk sira rasakan nih momento namoro ne hahum hisona ida ihane mag mungkin rasa kasih sayang ne mag continua tambah sira precisa tu simu malu na fatin para depois bele tau matam bawang sira continua umakain idane na fatin okay.
Então, iha abertura, MC tem que esforço atu halo acara nerame. Labele haluha, hahu belele sai liafan nebe sira hili, sai hanesan sira na irua ninia moto, iha momento nebe mag sira na irua, simo sacramento matrimonial ne kita haluha idane ita tem que fosai, wanhira ita hahu abertura. Okay. Tuirau na experiência, iha oin rua, wanhira iha festa casamento rumah. Primeiro noiva hao noivo iha kera sona tenda laran, ka iha kera sona fatin ceremonia. No ida fali noiva hao noivo ne mai husiliur. Convidado sira iha hotona laran, pas hahu mak sira foi mamai. Parte ruane quase ninia urutan acara ladok malu, mas be depende itamakili. Também dani a oportunidade ohiniamos hausei fosai konaba agenda ceremonia ruane. Bye entre família mahili hakara katu uja ida noiva ho noivo iha keras ona fatin ceremonia ka fatin recepção casamento niang para depois bainaka sira tamamai bel cumprimenta sira ou noiva ho noivo mai ikus convidado sira maki hakera sonalaran e depois orsida atu cumprimenta noiva ho noivo ne depois de bainaka sira atu fila ne depende família makili ita MC iha knarida atu menawarkan parte ruane nomos ita MC ita esforço em satu bela colabora ho sira para depois ceremonia ne bela la hodia. Maybe iha buat balung, nebe ma kita hakara katu halo kejutan. Lilu kona ba sirane tempo namoro, ne ita bele buka husin ni família teman dekat. Para depois ita halo hanesang surpresa basira. Ou ita bele fo tempo ba entre fen holaeng, ida bele conta história sirania história domin. Tambah beben história nebe paling halo itu memoris hanesang berbunga-bunga itu adalah kisah cinta dua insan. Nebe tuir mai hawa karakatu fosai konaba tipu ruane hakarakatu repete filafali katak MC tenki iha maneira ida atulori emahotu ba ambiente ida nebe halo emahotu haksolok. Haksolok kamu tu ko familia fong haksolok kamu tu tang sira simona na roman sira simona bensang hosi maroma kne liman santo no na rua mos belhanu na fatin katak sira na rua ninia promesa idane hetang na bensa no metin bala fatin torohan significa entre manene o fetone mate no dar MC estamos precisa iha maneira ida tu bele lori noiva ho noivo atu benar-benar sira lembra hikas sira ne tempo namoro. Exemplo sira nebe mak hariona sira nebe mak moris hamutu kona ihaona oan mak foin makaben bahkan balung iha tambewan mak foin makaben ita belori filafale atu sira relembra ituan kona basira ne kisah cinta tambah pasti emoto tu iha kisah cinta mudah-mudahan emoto ya kisah cinta nebe furake ema balu kisah cinta la dunia tambah exemplo inang aman obriga mak bahola malu ya ou tambah hetan disaster rumah akhirnya nia terpaksa tinggi hola malu ho ema. Maybe yang pasti ada kisah yang indah. Depende sama komunikasi sira hakara tu bela konta sai galai. Oke. Agenda batipu sira makane santu irmai. Primeiro hawa hakara tu kuliah kona ba agenda nebe mak ho tipu noiva ho noivo ho ninia família toma ki hakera sona iha fatin recepção nia. Primeiro, hanesan bye-bye em geral, katak hahu abertura. Segundo, oração. Oração é quando amululi ke rumah kita participa, amululi ke bela foto oração. Depois tolu liafong rumah husi família. Hanesan padrinho, depois representante família rua. Bye-bye susah itu tambah dalam rumah, kleur demais halo emabarok. Apalagi idene hotu hambring. Mas depende mas família, sira hakara na irua nina parte ne hotu kuliah galai. E depois entrega karik família hakara katu husi parte netiun sira ka nyenang sira tu entrega tais rumah foi oportunidade.
depois de representante família hatole fang Roma. Keempat, tama iha kuakek plus sampanya. Nah, iha kuakek ho sampanya ne, MC tem que benar-benar aktif nomos MC tem que esforço atu halo hensa para ema hotu contente, apalagi iha momento ne bemak tama iha kelima mak fohan malo. Nah, halo hensa para ema hotu tu bela saksikan sila na irua di dia ke momento ne be fohan malo, ya pokoknya dengan cara apalah kita buat sila halo par festane rame. Keenam, bele halo hensa atu sila bele hatu du gesto simples, kona ba halo lorong-lorong niang ba malo. Exemplo ema foi mak kaben. Artinya sidau mori samutu langsung simu sacramento matrimônio, ok, né? Ita bela for tempo, no, ita bela uso. Cada que exemplo ninia cabem bafating rumah, kahetan surpresa rumah, hak solo, saida masira si halau ba malo. Exemplo, kous malu ka, rei malu ka, wahira moras ne kous ka, sa ya gesto simples ne bema bela hatudu kata sira na irua. Ninia doming ne hatudu lihusi gesto ne bema halo sira na irua contente. Ketujuh, oração hang niang. Bye-bye dalam rumah, exemplo tambah semisa ne basic malu los ho recepção. Exemplo, misa ho tu sai mai continua kera so recepção. Antang oração ne bele langsung bai ha parte hang hamutuk nia. Mas se endereçam simu sacramento matrimônio, depois kalan mak foin mak halo fali recepção niang. Então dia kliu oração ne na fatin iha inisiu iha nomos iha parte hang niang mos iha. Se amululik iha na fatin amululik mak dirige oração no fo bensamos ba aihan ne beitatu simo. E depois, ita fo tempo atu noiva ho noivo ne, karik beler acompanhamos si siranya padrinho no madrinho, para depois ba convidado sira atu bele pa hola hang rumah. Depois tamaiha han hamutuk niang. E depois de han hamutuk, ke-9, loke tenda, né, bye-bye noiva ou noivo mesak, mas depende da botira. Depois segundo noiva, noivo plus família. Que-11, ita fo oportunidade baiha tenda nain, atu bele hatu fila família fong rumah, molok atu parti livre, kadang dansa bebas. Haulah hatene ha parte seluk, exemplo iha dili sira iha nebe tambah hau pernah tuir festa casamento iha dili idane la iha. Iha aminha município Lauteng lilu wa hira hau mak MC hau sempre halo hane sangne. Han salo ke tenda ni hotona pasa tu livre dansa bebas niang hau beben fo tempo baiha tenda ni anain ka ema nebe mak responsabiliza ba iha festa idane. Para depois hatolai lia fong rumah molok atu hahu tamba idane bele tulung atu bele fohanuin fila fali para depois emala bele cria problema e remane festa casamento também tahu tu atena kata ita timor ne ita iha kebiasaan buruk ida maka ema quando halo festa bahkan la convidatan ita musi ita narang saruntu tama det ba nela acontece ha ema nasaun seluk so ita timor mak ita naran bahafu emane festa depois ita tama emane festa dalam rumah ita bahalo birutan emane festa halo emane festa kacau também dane mak MC precisa atenção dane para depois emane bema kana sang responsável bas celebração idane bas cerimônia recepção idane hato fila fali lia fong rumah ne bema fohanuin ba ema atu respeita emane festa casamento. Jadi yang ke-12, depois de dança da lahat ke dala 5, sane mungkin descansa ituan, depois hahu hanesang ema kuah kek no fahe. Nah, iha momentu hansa hahu hang kek ne, mungkin hanya dalam beberapa menit, 5 ke 6 menit hansane para. Depois ema fahe kek, depois ita bele oportunidade ba noiva entre noiva ho noivo, atu bele kuliah kona ba sira na história do mintuan. Pertama kali hasor malo henebe e depois a história do minebe maksira na aliu. Ya, sira bele conta ituan idane.
Também tempo agora, né? Ema começa a barak, mas hanesang hakarak rekam sirania festa casamento, depois belera e YouTube, ou bele post, ini ne furat, tambah. Mas karik la post, mas be karik bele halo hanesang arquivo, para depois sirania orang quando iha sira sante bele loke filafali no bele hare. Tambah idene salah satu cara, atau ita memupuk nafatin, kona barasa cinta kasih, rasa saling mengasihi, nudar feng holain, pasti sira relembra filafali kona ba sira ne domin. Idane makanya sang cara pertama nebe mak bele usa. E depois hotutia bele continua filafali dança. Agora ita MC se exemplo ita uma larang rasik mak saya MC ok, ita bele henebat orai na roman. Mebe se ita iha relação família, mas bela dun basic, no ema fofiar ita sahian sang MC, la bela haluha, depois de rangkaian acara importante ne bema kita lihutuana, hela de festa, dança bebas ne karik, ita bela hahu husu pamitan husi acara ne. La bela haluha, idene hau pernah bahasona, o satu bela pamitan, idene mos hau bahasona, ne duni hau oportunidade, o hin hau la bahas filafali. Ita continua filafali, baiha parte tipo rua. Hawa no katak idene laiha diferença bote quase hanesang hotu. So iha abertura detmak diferente. Okay. Jadi iha parte tipo rua ne ema hotu hamrik acompanha siratama, acompanha ho música ruma ou bele acompanhamos ho poesia ruma husi MC. Ho tema ide nebema conforme ho titulo nebema kuliah konaba casamento niang o bele kahur hamutu komaroma knini alia fuang sira nebema kita bot sira fotia biblia o husi amululik ninia homili ne duni exemplo seita acompanha ho poesia então ita husu tocador para depois hatung volume ituan si musika organ niang para depois ita le poesia denemos hotu belerona hadapan noiva pasta mamai ihaona odamatan ne ita bele husona atu hotu bele hamrik sambil ita le poesia dane nakono ho sentimento no pasira tamaklaran ita husumo satu hotu basaliman basira tamai haklaran husu basaliman ita continua poesia to sira me hamrik hotu iha oin. Nah tama hamrik ke oin ita langsung tama baiha acara tuirmai mak hato liafuan. Ne duni ninia urutang ne sama persis. So ke iha abertura det mak diferente. Ne duni ema tama hotama iha ema kono tama ona hototumai hotona iha kek ninia kotuk hamrik ke meja kek niang antang ita tama kerasiha oração. Exemplo, dari sansi mutia casamento, kalan mak foi halo. Depois tama kera so hato lefang rumah. Kona baninya acara selanjutnya ne hanai sang date. Ne duni ita MC mak precisa tu iha komunikação ne bedia ho familia nomos ho noivu para depois sira hili bentuk ninia acara ne sira hakara halo ensa. Atunune siramos merasa confortável, nomos siramos sente contente e hasira na cerimônia. Ita MC esforço para depois se momento cerimônia festa casamento idane. Bot hotu belela hodia. Também ita bot sira hotu atene kata ita sai MC ita makhola parte importante atu halo emania festa ne sucesso. Ne duni ita benar-benar tengki tanggung jawab. E buat seluk importante ne bema kita MC precisa fohanuin ba convidar sira hotu. Nomos ita precisa fohanuin ba ema ne bema klak la hetang convite mai para hene ba, mai moso hene ba. Ita precisa folia fohan Roma ne bedia fohanuin na fatin basira atu respeita ema ne festa casamento. Nah, hau no indene makawa karak hato baita bocira ita bocira bele hare description atau bele hare konaba urutan husi seremonia sirane no ita bocira bele hahu sai MC ita bocira nia familia nia casamento karik exemplo hahu si festa casamento nebe simples depois bele vai ha festa casamento nebe ma karik ma halo bot
festa casamento hotu ninia acara ninia urutang ne hanesang le. Nah, kari kita bot sira hakara katu aumento bot rumah i halarang ne conforme ta bot sira hakara kalo para depois festa ne rame leutan. Obrigada barak ita kulianaru kituan tambah hau explicação. Obrigada barak beta bot sira ne bemak na fatin ha channel le dan etore mata. Ita se soro malu fila fali iha haunia video tirmai. Loron dia. Ciao.